laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam kala ka wawɗo wonde hoore adna Allah on musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗa on waɗa kala heɗitiɗo nde yewtere ɗo o senditi nde ɗo jeyaɗo yimɓe aljanna. Hara hiɗen yewta ɗo seeɗa ka Facebook radio meɗen lawol kisal ɗo yo Allah hisin en hisina kala jentitiɓe ɗum ɗo ittana kala jogiiɗo ande fittana en gonɗi meɗen ɗin ka meɗen. Musidɓe julɓe tedduɓe komi falete andintinde ɗo ko hadis goto mo ɓurnaɗo tagefa on nelaɗo sallallahu alaihi wasallam woni ko maki. Hadisi on si a famimo a gollitirimo a gomɗinimo a waɗi ko woni e makko kon gurdam bani adama on foppo hino e nder makko. Ko honɗum woni ɗum ko mapini hande bani adama ko honno wurirta mapinari mo ko honno mayirta. Goɗɗo ko hani mantorade ko alhamdulillah mi heɓi ka mi maya, hanaka mantorede alhamdulillah mi heɓi ka mi wura. Fi honɗum ɗan gurdam adna ko lannay ɗam, siɗa weli ɗan lannay, siɗa metti ɗan lannay, amma non sa heɓi gurdam ɗan lannata ɗam, ɗum ko lakara hara heɓi ko luttata kon. Musidɓe julɓe tedduɓe hande ka fewdiɗen ɗo kala ko kuti bani adama on fino heɓira jawdi, o heɓira euro, o heɓira dollar haray himo wakkili. Kala ko kuti bani adama on fino heɓira euro e dollar e jawdi, mbuuɗi, kaalise, gurdam e cuuɗi e leyɗe, o waɗay ɗum non foti hino dagi, foti dagaki. Foti mo naɓay mo yiite jahannama, foti naɓata mo yiite jahannama. Foti hino wodanimo moƴƴanimo ka diina, foti moƴƴanamo ka diina, haray kanko ko yo heɓuto. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hiɓe maki e hadisi selluɗo nyande go hiɓe wundi e o sahabajo anduɗen Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. On say hari o ko suka ko paykun. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maki wo ko ayyo suka miɗo falama andinde kongoɗi ɗiɗi. Kongoɗi o reno e Allah, Allah renata. O sa renike Allah ko kanko ni ko renayma. O yahoyi ha hadis on leyton o inni wa iza sa'alta fas'alillah. Si tawi a tun a toroto wotoro Allah. Sa sattirama ha hewti nokkugo toro Allah musidɗo julɗo tedduɗo, bandirawo tedduɗo. Si a sattirama toro Allah. Wa iza sa'alta fas'alillah. Si a toro Allah. Allah si a toraki mo o seytinay bani adama on sa toriki mo nyande be kanko o seytinay. Allah non kono tororɗa mo o weltoranma. Neɗɗo torateɗo seytina e mo toraka seytinay ɓeɗo naɓe gotum. Enen bani adama ka toriɗa goɗɗo nyande be o seytiyay. Ko moƴƴi wo ko moƴƴi, ko mari wo ko mari, ko okkata wo ko okkata. Amma non Allah subhanahu wa ta'ala ko welata mo nyande be nyande ko ya noddumo. Ko ɗum so inni hadis go inna Allaha yabsutu yadahu bil layli liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul layl. Allah no fonta juuɗe makko ɗen jemma fi yo tubu rutto ka makko on bonnunoɗo nyalorma. Himo fonta juuɗe makko ɗen kadi nyalorma fi yo tubu rutto ka makko fi on bonnunoɗo jemma. Ɗum ko nyande be nyande ko ni o noddirta hen goto meɗen. Wono si a toro Allah. Wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Si a wallinoray kadi a ɗaɓɓiray ballal, a ɗaɓɓiray faabo, haray ko ya ɗaɓɓir Allah faabo. Allah yoni wallitotoɗo. En jonnay mise seeɗa musidɓe julɓe tedduɓe. Annabi Nuhu kanko woni shaykhul anbiya, le doyen des prophètes alayhimus salam. Oɗo nde sattuno hakkude makko e yimɓe makko ɓen ɓe faalamo wargol ɓayo gayni moƴƴingol lanaka ko Allah o torino. Allahu subhanahu wa ta'ala on dandimo o tori kadi e hoori yimɓe makko ɓen. Allah jaabini kadi, Allah halki ɓe o inni rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ta accu kuntum gotum halko fop. Allah jaabini o halki fop. Sa toro Allah, sa holoray holor Allah.
annabi lutu alayhi salam ɓay satti ha hakkunde makko e yimɓe makko ɓen ɓe falama mo warde kan kadi o torino allah allah jaabinanimo. annabi salih alayhi salam nde yimɓe makko ɓen falanomo warde ɓay ɓe sattinanimo ha be o yaltinana ɓe ngeloba e hoore fetere har ko womba e muynude. ɗum ɗon waɗi yildige ɓe soppima. oɗo kadi o torino ngeloba ma yalti. annabi musa alayhi salam mo tawa e annaba ɓurɓe heɓde soñja hakkunde makko e yimɓe makko. nde o ƴettuno yimɓe makko ɓe bani israel ɓe ari ha ka mer rouge tawi hande kadi hino maayo ngon alaka lumbire, hino fir'auna e konu mum ngun ɓaawo makko. yimɓe makko ɓen ko honɗum innuno musa ɓe inni o inna la mudrakun. e musa pellette en hewtitama ɗo alaka feƴƴire hande kadi e hino maayo ngo yeeso e hino gaño meɗen on e konu muɗum ngun ɓaawo. minen déjà si min anduno ko ni min iwtirtano ɓaawo ma. ko si satti andata ko hombo woni giɗo, ko si satti sendirta naafigi e gomɗinɓe ɓen tigi tigi. annabi musa ko hoolorɗo allah, himo andi koye hoore yamiro e allah o woni, himo andi pellete ko gonga o jokki. o inni kalla ɗum wawa wonde, inna ma iya rabbi sayahdin. miɗo wondi e joomi am, miɗo wondi e joomi am, o tindinaylan joni ko honno mi feƴƴirta ɗo. ko ɗum holli annabi musa himo hoolorno allah, ko ɗum ɗo welata allah. ko a ƴettu fiyake ma on fof, probléme ji maɗin fof, andeji maɗin fop jonnamo kanko pet o yoni gaynowo. annabi musa inni allah pellet ko an inni yomi ara, ko ayyamirila yomi ƴettuɓe mi ara. joni hino firawna e konu mon ngon ko seeɗa kilo seeɗa métraji woni hakkundeji amen haray ɓe hewti. allah inni ko ɗum no wonno komi habbino, ko a ƴettu foppo jonni talan. o inni idrib bi asaka al bahr, ƴettindu tuggortuma tappango maayo. musidɓe julɓe tedduɓe lekkun tuggetekun soggerkun dammi ɗum no wawi fusude maayo. ko hombo fusunogo ko subhanahu wa ta'ala, wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu. kala hoolorɗo allah hattirde e hoolorade tigi allah yonete. ɓay o tappi ɗon fan falaga fa kana kullu fariqin kattawdi lazim. woni laawi 12 feccande be feccande ayinna hara ko fello mawnugo. yimɓe makko ɓen ɓe lumbi. kon ɗum wanno o hoolorno allah, o tori allah. sen ƴetti khalilullah annabi ibrahima alayhi salam wonno e hoore adna allah fo nange ngen jogande makka nge fuɗata ha ka nge mutata nano e ñaamo sur la planète e hoore leydi fop ala julɗo si wona annabi ibrahim. allah manti mo inni kana umma, kanko tum o woni no mofte. ko ɗum musidɓe julɓe tedduɓe gonga on andorta sabu ɗuɗugol jokkuɓe ɓen. la yu'rafu lhaqqu bi kathrati lfa'ilin, innama yu'rafu bil adillati shar'iyya. gonga andorta sabu ɗuɗugol wonɓe wadde ɓen. gonga ko andorta ko sabu tippugol e dalil. nelaɗo maki allah daali. annabi ibrahima wonno kanko tum na de ɓe ɗiɗo maɓe tato, kanko pet ala wajhil arde e hoore leydi ndin. oɗo ɓe nangi mo fi ukkugol mo ka yiite, ɓe ukki mo kadi. o inni allah haali la yahfa alayka, alhaali an on pellet ɗum suɗanaki allah. o jaɓari yo malaika intervenu, hay goto o jaɓari ko wallitomo. ko wino ko hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. yoni men allah, allah yoni kadi hoolorteɗo. ko ɗum haray si tawa ino tawa e azkaru sabahi wal masa, du'aji waɗeteɗi bimbi ɗin e kikiɗeji ɗin, bimbi waɗa hasbunallahu wa ni'mal wakil nde laabi 7. kikiɗe kadi waɗamo kadi nde laabi 7. annabi ibrahima ni o daɗi kadi. annabi ibrahima alayhi salam nde o arno kadi e nder leydi misra, o heɓuno soñja ton kadi ɗen andi ko feƴƴi ko naafi ɗum no wonɗe yewde. oɗo kadi ko allah subhanahu wa ta'ala wonno ko o hoolorno. si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe, ɓurnaɗo tageefo ngon muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, ko tagi kon fop o inni ko ammi ɓuri yiɗude, ko tagi kon fop o inni ko an adoto natoyde aljanna, ko tagi kon fop o inni kala mo iwtirari ɓaawo maɗa o heɓoyta aljanna. enen noon o waɗi en e mofte oɗo, en toro allah yo allah naalidu en enen e makko aljanna. pellet kanko ko natoyoyɗo, lutti enen sen gollay en iwtira e ɓaawo makko yiɗenmo,
fi yo Allah ukku en aljanna yo Allah ukku en aljanna. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde sattuno ghazwatu badr tawi julɓe ɓen ko ɓe 313 hefere ɓe hiɓe yehi 100 ɓe ɓantuno juuɗe maɓɓe ɗen ɓe tori Allah ɓe fewti ka kam ɓe fewti e Allah ɓe ɓanti juuɗe maɓɓe ɗen ɓe tori haadi saare maɓɓe ne wi ka balaje yani inni Allah si ɓeɗo warama hande lantu ubada badal yawbi abada haray ala ko rewama e hoore ndi leydi ɓaaw hande komin foppuni tori ha sayyidina Abubakar ɓe maaki elaɗo yoni Allah nanima si 313 fooli wulure haza fadlullah Allah tippinani ɓe renfort guluje 3 malaika nelaɗo maaki si ɓeydike no moƴƴi waddi guluje jowo 5000 malaika ko suufina ɓe heferɓe ɓe wari 90 ɓe haɓɓi 90 ɓe hotide e muɗum ko gere ɗo adi waɗugol kal islam ɓe holorno Allah ɓe tori Allah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum jomi mon inni wo torelan ko kanko inni en toromo o fodi en kay sen tori kemo tum o jaabinanayi en ko honɗum waɗi toroɗen oɗo himo habbi ko sarti ko tongi o jaabinande en ko tori ɗemmo konko en torademo si wona hara on tigi tori piiji 3 taƴugol en nan musidɓe en nan taƴatake goɗɗo torotago kadi ko boni ta toro e hoorema wona toro e hoore goɗɗo ko boni si hon ɗum sa torike a toranike musidɗo ma Allah adda e malaikajo haramo ka fewno hoorema o inna an kadi hino wodanma sifa konko toraniɗa musidɗo ma on kon si tawi noon hara ko toraniɗamo konko ko boni andu malaikajo on ammini si tawi le hino rutte koko toriɗa kon na ko malaikajo on tori kon. Musidɓe julɓe tedduɓe no wurno e salafu salih moƴƴuɓe arimɓe ɓen si ɓe falanoma goɗɗum ka maɓɓe hoore maɓɓe ma ka ɓeygure maɓɓe ma e musidɗo maɓɓe ko goɗɗo goɓe toranto Allah dandu kaari Allah reenu kaarijo okkor kaarijo ittumo e andenen fewnumo e hoore lawol islam tabintimmo ɗum ɗo ɓe torantono musidɗo maɓɓe on hande kadi malaikajo on kay toranoɓe sifa ɗum ɗon heɓa ko ɓe faala ko tentini toranogol musidɗo ma e ɓaawo makko. Musidɓe julɓe tedduɓe wonɓe landarde ka Facebook lawol kisal ɗo e kala ndaroyɓe oɗo e kala heɗoyiɓe oɗo e kala senditoyɓe oɗo musidɗo mon Abdallah Diallo toranike on Allah yo Allah ukko on fof battane moƴƴo. Mi toranike on Allah yo Allah ittan on andiji kala ko jogiɗo. Mi toranike on Allah yo Allah ukko on fof moɗon aljannatul firdausil a'la. Mi toranike on fop moɗon Allah yo Allah moƴƴinan en ka meɗen jonnita e laamu ngon e teddungal ngal ka meɗen. Musidɓe julɓe tedduɓe hoolor Allah toroɗa Allah. Hadis on o yahoye hawley o inni wa'alam yewtere men nen ko ɗo nde ɓuri e sappade aɗomi natande ɗe ɗon nela sa sallam ko ni ɓe torono ghazwatu badr ka fammere kadi hoolorgol Allah nelaɗo e Seydina Abubakar hiɓe ka nder fammere ɗon ɓe tori Allah Allahu waɗi sabu hara ko gara mari jawwal e gabuhum ko ɗum ɗo wata wadde heedode hakkunde ɓe heferɓe ayɓe Allah e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e giɗo makko Abubakar ni Siddiq. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Sa holori Allah hattirde e holorde Allah yonete kono hanno wayi wastay hara hiɗen sikkiti seeɗa en alamo e torade sen torinoke mo pellete o jaabinanayi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadis law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkuli hara ɗon hoolorno Allah ɗon fabitino e makko ɗon yongitino e hoore makko hattirde e yongitagol hattirde e hoolagol la razaqakum kama yarzuqu tayr o arsikirayno en wano arsikirta noon sondu ndu immoto bimbi ndu wira ndu yaha hindo weela nde ndu arta kiikiiɗe hara hindo haari tew ndu ñaami ha ndu haari ndu arta ndu ñammina wo enen kadi ko ni wonno ko arsikirayno en pellet hara ɗen hoolornomo hattirde e hoolorade. Musidɓe julɓe tedduɓe konguɗi tati piiji tati bani adama daɗataɗi e hoore o aduna piiji tati konguɗi tati a wawaɗi daɗude e hoore o aduna la najata minal maut ko ñiñuɗa o ko ñiñuɗa ko moƴƴuɗa o ko moƴƴuɗa ma ko bonɗa o ko bonɗa ko marɗa o ko marɗa ko nawyuɗa o ko nawyuɗa ko janguɗa o ko janguɗa ma ko laamiɗa o ko laamiɗa pellet a daɗata mayde nde mo be men yo gomɗin ɗum waɗa ɗum ɗon ka hoore muɗum wonnema pellet
ñande goo weetay hara min kaarijo mi weetaari wano wonirno noon ñande goo weetuno tawi a woodaka e hoore o adna ko summa wallahi summa wallah ñande goo kadi weetay hara an a tawaka e weetuɓe ɓen ndiyam ɗan saaƴey nangue nge yalta hara min ma an en fop meɗen iɗen kandir gaburuji meɗen nder ton noon wa an laysa lil insani illa ma sa'a goto mara nder ton sina konko golluno wa anna sa'yahu sawfa yura nde ñande pantalon ji wattatake nder ton mes ji waɗatake nder ton kepiji hippatake nder ton mo juulano haray hino niɓɓiti mo ittano sadaka haray nder ton hino niɓɓiti mo hulano Allah nder ton haray hino niɓɓiti mo waɗano ko moƴƴi nder ton haray hino niɓɓiti yo Allah jalbinan e gaburuji meɗen ɗin saabu immagol yemma juula ittugol sadaka e juulugol e leera musidɓe julɓe tedduɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe daɗiri ni Allah ni kadi arsigirta gaboru ndu hadis o ngo yahoy o winoni en inni piiji tati goɗɗo mara feere daɗɗa la najata minal mawt en foppo en maaye kullu nafsin zaiqatul mawt kala ko jogi wonki ko meeɗay ɗum mayde wo ɗiɗi la rahata fi dunia fowtare ala yo aduna ko etiɗa o a fowtotako si a mari a fowtotako sa tampi kam wolaka si a jangi a fowtotako sa majji kam wolatake sa laamike a fowtotako sa laamama kam fowtotako mi toriki Allah yalla ɓuttinan ɓiɓɓe lakine woni ɗiɗi wo tati la salamata min kalamin nasi maɗum min lisanin nasi a wawata daɗude e kundule yimɓe ɓen e ɗenɗe yimɓe ɓen a wawata daɗude ko etiɗa o ko a sa moƴƴi a wolete sa boni a wolete kono mawɓe ɓen maka e ñorede bona ko tawrede boni eto tun hakkunde ma e Allah on laɓɓina eto tun hara ko wowla kon e hoore ma a tawraka eto hara ko e hoore toñi hara wona e gonga musidɓe julɓe tedduɓe ko bakkatu yaadete lakara wona haqqe ko bakkatu yaadete lakara wona haqqe mo etike ha moɓiɗo haqqeji yimɓe o tutayɗi o hettay joddi majji ka adna gaɗi fuɗɗoga ko adi o hewtoyde lakara Allah subhanahu wa ta'ala kadi kanko ko o yafoto ko waɗuɗamo kon ko waɗɗa yimɓe ɓen kon foti ko julɗo foti ko kefero kala mo waɗuɗa andu pelletdo o hettay haqqe makko on e hoore maɗa tentini ene wuruɓe Occident leyɗe porto sa sikkiɗo fiɓay ɓe ko heferɓe a sonjiɓe a bonni piiji ɗo a waɗi ga ko Allah yiɗa yarlaki sabu toñugol ɓe andu pellet do a hettay ɓe hettay ɓe yahay aljanna ma ɓe yahoyta aljanna ɗum nayi juuɗe ma woni kono ko won tun haqqe ko joganiɗaɓe kon pellet ɓe hettay ɗum no fuɗɗore wujjugol tram métro bus a julɗo wujja ɗum inna ko jawle heferaɓe ɗum no harmanma ko wallahi summa wallahi no harmi sa waɗi ɗum haray a toñi leydi nin fop ɓiɓɓe leydi nin fop musliman kana aw hayru muslima foti ko julɓe foti wona ɓiɓɓe julɓe ɗum non ko feere jum dina kan hino feere toñe ɗen hino feere Allah inni wa ma rabbuka bi zallamin lil abid joomi ma o laataki dey ko toñayɗo jiyaɓe fop ko jiyaɓe makko ko imma ko moƴƴuɓe ma ɓe moƴƴa kono fop kanko taki si tawi goɗɗo naatiri aljanna sabu himo yarni bareeru si tawi goɗɗo naatiro yiite jahannama sabu himo tongi ñaariru haray ko en wattan hakkille julɓe bani adama kadi musidɓe julɓe tedduɓe entre parenthèse enen wuurɓe Occident no sella ka goɗɗo du'ano kefeero toro Allah yo Allah on fewnumo e hoore laawol islam no sella nelaɗo sallallahu alaihi wasallam toranini koye woɓɓe wano sayidna Umar e Abu Jahali en ɓeni allahumma aizza l'islam bi ahdi l'umarain Allah semminirol islam sabu gumɗingol goto e ɓeeɗo on sari ɓe silmari ko si yeehi ha woni on tigi o maayi hande kadi aray woni trop tard mais avant ɗum ɗon fof sa yii goɗɗo tawi oɗo ko kadirjo tuggalal molnagal a andi si oɗo wontiri ka nder diina ɓanta e diina kan juulgol dalɗe ɗiɗi toro Allah jemma yo Allah famin o l'islam o jaɓa l'islam ɗum haray no dagi haray ɗe toɓɓe ɗo tati goto mi wawa dadde ɗe a wawata daɗude mayde nden go'o fowtare ala e o adna ɗo ɗiɗi a wawata daɗude kundule yimɓe ɓen ko beɓe wowla haray noon enen wowloɓe ɓen kadi wattanen hakkil moƴƴa ko ɓurata naadoyde yimɓe ɓe yiite jahannama ko ɓurata naadoyde yimɓe ɓen yiite jahannama nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki wo ko ɗenɗe maɓɓe ɗen e farjuji maɓɓe ɗin ɗengal ngal e awraji ɗin ɓurata naadde yimɓe yiite jahannama ko ɓurata naadoyde yimɓe ɓen aljanna ko kulol Allah e moƴƴugol jikku ta goɗɗo wowlu ko anda ta wowlu e hoore goɗɗo fi hiɗa añimo ta wowlu e hoore goɗɗo ko moƴƴi fi hiɗa yiɗimo
nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadis ɓay o yalandike ɓe inni ene komin nangitiroyteɓe saabu koko min woni e wolde kon nelaɗo sa sallam maaki an kadi yumma ma perdima ala ko yimɓe ɓen suƴƴitiroyte ka nder yiide jahannama sina saabu ko ɗenɗe maɓɓe ɗe woni e to'ude kon goɗɗo daroto ɗo wowla ñallal ngal foppo e hoore goɗɗo hara ko woli kon foppo hina no woniri neɗɗo no wowla konngol gotol hara a wattana hakkille maggol ngol naɓama ka nder yiite jahannama embere duuɓi 190 hiɗa wowla konngol gotol moƴƴol hara a wattana hakkille maggol ngol ƴewnama ka aljanna embere ka yarete duuɓi 190 afwan wattanen hakkil mo be men e ko woni e wolde ko si ɗum ɗon feƴƴi haray musidɓe julɓe tedduɓe hooloren Allah toroɗen mo hadis on o yahoyi haaley o inni wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah o inni wa alam ko ya andu an bani adama on min e an gorko e suddiɗo duhiɗo e paykun annal umma wu mofte ɗen fop na oɗo ma oɗo la wijtama'at si ɓe fop maɓɓe ɓe moɓodiri ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu llahu lak si aduna Allah on fo moɓodiri adiɓe e sakkitiɓe yimɓe e jinna fiyoɓe walle hunde wotere ko fotata e tuggande meselal yoɓe ɓeydane e arsike ma ko Allah windananoma ñande heɓuɗa balɗe 190 ka nder tege yumma ma ɓe fop ɓe ronkay arsike ma on koye juuɗe Allah woni wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun arsike mon on kaka kammu ga woni e kala konko foda ɗon ɗum koye juuɗe Allah woni o arsike o acciyano ɗum goɗɗo sakko hara si o welama o ƴettay o waɗano ɗum ka leydi ga sakko hara si grève o waɗama ɓe yahay ɓe lancoya siège ji ɗin société ji ɗin wa fis samai rizqukum ko ton commandement o woni e iwde tippo o ley ga sa dogi a ƴawri a joldi a tippike a falike a aafi a wawa hendade sina yiri ko Allah windan mako si a dogi a ƴawri a falike a aafi a dawi a hirndi hay e goto wawa kalude ko Allah windan mako hewtete wa alam anna al umma mofta ɗen fop la wijtamar si ɗe moɓodiri ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak ko windanno ma kon ñande goɗɗo heɓi balɗe 120 120 jours lebbi nayi ka nder reedu ko nen ñande windete o inni yeeso ɗon wala wijtama'u si ɓe moɓodiri kadi ala an yadurruk fiyoɓe lorre fiyoɓe lorre wala wijtama'u ala an yadurruk lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka ya subhanallah kalimaji ɗiɗi fotuɗi si ɓe fo ɓe moɓodiri yoɓe arsike ɓe wawatama artude ko sina ko Allah windan mako si mofta ɗen fop kadi fo moɓodiri adiɓe e sakkitiɓe yimɓe e jinna ɓe woni e hoore konngol gotol e tumbere wotere fiyoɓe lorde ko fotata e gabbun zarra kun Allah on hoddirano wondema hewtete ñande heɓuɗa balɗe 120 ka nder tege yummama ɓe wawatama waɗude musidɓe julɓe tedduɓe si a gomɗini ɗum ɗo a hoolike ɗum ɗo a yahay ndaaro si a hoolike ɗum ɗo a gomɗini ɗum ɗo pellet no waɗɗima kadi hoolagol gomɗina ɓay ko ɓurnaɗo tage fof woni ko maaki a soñjata hoorema ma bikum min ni'matin kala ko heɓuɗa immorde e nema famin Allah wallahi ko immorde ka Allah kala nema mo heɓuɗa nema ɓeygu nema ɓiɓɓe nema jawdi nema cellal nema giggol nema gandal nema laamu nema jaɓanede nema yiɗede nema ngari nema hay yahugol hurgo yalta ɗum ko nema sabuna sa yahi ɗum ronki yaltude a taway ko soñja ɗiɗo foppu non Allah inni moɓidiri nokku ngoto ngaya Qur'an wama bikum min ni'matin nema wo nema fofa min Allah wallahi ko immorde ka Allah legay ko no woniri bani adama wawatama arsikude bani adama wawatama katude ko yo wonu sabu o ukko fiike Allah lettiroyamo kono o wawata si tawi bani adama wawi waɗugol ɗum ɗon hara o ƴetti place Allah o wawata kono wodi woɓɓe ukkotoɓe fiike Allah ukkiroyaɓe
mimmingol tun coka waɗa holla anniye bonɗo fi honɗum innamal amalu ko binniyat golleji ɗin fof ko ƴettirte ko sabu anniye o oɗo no mimmina kun ɗo fi tun ka Allah nangiramo kono musidɗo jullo wono aaden tawhid wono aaden hoolorɗo Allah wono aaden yongitorɗo e Allah ko honto mi darniroyta yewtere nde goɗɗo yehi karamo ko o gerima o yehi ndaaro o daari o waɗi ɗum ɗo o lampike ma o kortima ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ajaban li amri lmumini kaawe fi fiyake jullo inna amrahu kulluhu hayr fiyake makko on fop ko moƴƴi wo sa heɓi moƴƴere yetta Allah fa kana hayrallah alhamdulillah o korilan ɓiɓɓe o korilan nema o korilan jawdi o korilan cellal wa in asabahu darra fa sabara fa kana hayrallah si heɓima kadi lorrahu muññoɗa wo ɗum ɗon kadi haray ko moƴƴere wonandema hay bullal ko anduɗen kon si yuwi bani adama o gomɗini ɗum ɗon o yongitori e Allah subhanahu wa ta'ala yo andu ko bakkatuji makko woni ko yaari ɗo no wodno e salaf salih feƴƴunoɓe ridwanullahi alayhim si woni no lewru lebbi ɗiɗi lebbi tati lebbi jeego hay hunde musari ɓe juulayno ko samɓe fewta Allah ɓe inna sonja heɓari hay hunde Allah min heɓari ka bakkatuji amen ɗi yara no woodi noon woɓɓe ɗo mantoray ɓe min nawnata nam ko cellal yettu Allah nema on tun bani adam yo hani hoolorade Allah jon noon si a andi fof moɓodiri ɓe watama wallude fof moɓodiri ka ɓe watama fallude wofi on no rufi'atil aqlam wa jaffati suhuf karambi ɗin ɓantanoma gaynanoma windede ɗeri kuure ɗin kadi yorino joni noon no gasa goɗɗo lando joni noon kala ko hoore honno woni e gollude nelaɗo sa sallam maaki sahabaɓe landino ɗum ɗo nelaɗo ɓe maaki i'malu golle fa kullu muyassarun lima khuliqala mo be ko tagana kon ko ɗum Allah newinantamo yo gollo ko ɗum bani adam si weeti bimbi tawi ɗa hirani l'islam ɗa yiɗi diina no ka hakkille ma mi juulari be mi juula e leere mi juula julde jama ɗum no ka hakkille ma wi alhamdulillah si tawi sonnajo fini be mi ƴetta conci l'islam be mi ɗofto modibbo be mi ne a fayɓe amen be mi janga be mi waɗa ɗum ɗo yo inno alhamdulillah wallahi musidɓe julɓe teddude koko wonni en dogude fi o aduna en dogay ha kono ñande go en accemo no tawruɗen moni mo be meɗen yo ndaru baabe mum ndara soro mum a heɓano addo a heɓere tawɗa baabe ma no ɗaɓɓude jawdi janɗuɗa janguɗa ma fuɗɗoɗuɗon fuɗɗiɗa ɗaɓɓude jawdi ha hande hiɗon ɗaɓɓidude jawdi ha hande ɓe heɓari ko ɓe faala ko an kadi a fuɗɗike ɗaɓɓude jawdi a ɗaɓɓiri jawdi ha heɓi duuɓi nogay yo duuɓi capantati a heɓino ɓiɓɓe ɓen kadi janɗe tawa hiɗa ɗaɓɓude jawdi ha hande ara heɓarde falɗa ndi fi aduna wata ɗaynu e musidɓe julɓe tedduɓe aduna ko galle wonande on mo mara galle amma lakara ko galle wonande kala faalaɗo galle so nani galle ko lakara goɗɗo si o mantori mi heɓi kami maaya wallahi no yoni mantorde kono ta goɗɗo mantori mi heɓi kami wuura fi honnuga maaya e acca si wona hara ƴettu galle aduna ɗen gollirɗaɗe fiya heɓoye galle lakara ɗen ɗon haray moƴƴi kono sa ƴetti galle aduna lakara ɗen a golliriɗe fino wuurira a golliraɗe fino mayira haray moƴƴare musidɓe julɓe tedduɓe ɓay pellete en mayay laama haala en mayay laama haala la shakka feere ala feccere feere ala ko be en fuu meɗen en mayay tori Allah yo Allah hokku en battere moƴƴa si goɗɗo himo moƴƴi andoto bimbi ñande surroɓe arti musidɓe julɓe tedduɓe tabiten e hoore laawol l'islam gumɗinen Allah subhanahu wa ta'ala hoolo remmo ka kene meɗen e ka gundo meɗen musidɓe julɓe tedduɓe jaɓe l'islam naafi en ari occident juulen jangen hooren itten zakka ne en fayɓe men ɓen e hoore laawol l'islam onon sonnaɓe ɗofte modiɓɓe ɓen onon worɓe jonnite sonnaɓen haqqeji maɓɓe ɗen onon fayɓe ɗofte nene e baaba ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki konguɗi tati ɓe maaki gorko si Allah e nelaaɗo makko on feƴƴi ala mo hani ɗoftare ɓuri yumma makko
amma sonnajo si Allah e nelaɗo makko on feƴƴi ala mo hani ɗoftade ɓuri moodi makko. Haaɓe maaki si tawi hara goɗɗo no sujjanayno goɗɗo, hara Allah yamirayno ɓe yo ɓe yamir goɗɗo yo sujjan goɗɗo, ɓe yamirayno sonnajo yo sujjan moodi mum. Kala sonnajo mayɗo hara moodi makko no yarlanimo no weltanimo, dambude aljanna ɗen ko ngal o faala wo o naatiroyta. Ko onon yo worɓe danke yumma moɗon. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e Jibril alayhi salam ɓe torino Allah yo Allah luttinoy ka nder yiite jahannama. Kala wuriduɗo e mawɓe muɗum ɓen ɗiɗo ma goto e maɓɓe o ronki ɓe dankade, o yanganoɓe, o kurkanoɓe haa ɓe maayi, tawata o heɓari aljanna sabu maɓɓe. Yo Allah dandu en e wonde ɓen ɗon. Kono yo sukaɓe, kono yo fayɓe danke nene mon e ɓe mum. Alamu goɗɗo hani jonnitude haqqe muɗum ɓuri nene makko. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ma landano man ahaqqu nasu bi husni suhbati, ɓe mi wondi ɓen fop ko hommo mo ɓuri hanude jontude haqqe muɗum. Nelaɗo maki ummakko wo ko yumma ma. O inni si yumma feƴƴi ko hombo kadi, o inni wo ko yumma ma. Ko hombo kadi yumma ma ha timmi laabi tati si ɓe wattoy ɗon noon baba en ma. Danko ɗen ɓe yummiraɓe, danko ɗen ɓe kiikalaɓe, komi haalirani ɗum ɗon na yawitagol ma hoynugol, ko fi en andi konngol ngol. Mawɓe meɗen ɓen, danko ɗen ɓe, teddinen ɓe, sonnaɓe, modiɓɓen, ɗofteɓe, danko ɗon ɓe, teddinon ɓe, Allah waɗa barki e ɓiɓɓe ɓe. Duhiɓe danke mawɓe moɗon ɓen, jonni ton sonnaɓe moɗon ɓen haqqeji maɓɓe ɗin. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo gorko no yaafore bakkatuji muɗum sabu ko ɓeynata nguli ɓeygure, sonja ɓeygure, umuñoroli wajihillah. Mi toriki Allah yo Allah ittan en andeji meɗen, keneji e gundoji feeñuɗi e suuɗiɗi. Musidɓe julɓe tedduɓe, en lansay programme ko yowodiri fi hajji on inchallah à partir de yontere arore nden en waɗay hara ko épisode sériji fi humpitugol jama on ko honno hajjirte, ko honno umra waɗirte, ñawoji ko yowodiri e muɗum. Ɓe tororiki Allah subhanahu wa ta'ala inde makko ɗen fof e inde makko ɓurde mawde nden fof tarata so torrama nde o jaabinayi. Mi toriki Allah yo Allah ittan kala julɗo ande nde o jogi e nder ɓernde makko. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on inde makko ɗen fop e sifaji makko ɗin fop e inde makko ɓurde mawde nden yo Allah ndikkin kala julɗo nawɗo ka o nawnire hoore adna on. Wonɓe Occident ɓen fof maporɓe kaydiji yo Allah okkuɓe kaydiji ɗin. Wonɓe Occident fof jogiiɓe kaydiji yo Allah du barki e muɗum. Yo Allah moƴƴinan en ka Occident men ga, moƴƴinan en ka meɗen leydi meɗen lagine. Mi torori Allah inde makko nden fop, bawnude nden fop, yo Allah okka en fof meɗen e kala feƴƴinoyo nde yewtere ɗo ko wiyete kon battane moƴƴo. Okka en jannatul firdausil ala, hoɗindino en nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e Abubakar e Umar wa Usman wa Ali. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.